Još prije onog rata jedan Čeh, veterinar, meni je pripovijedao da po toj njihovoj vjeri u tim starim knjigama piše da je Bog bio namislio dat čovjeku da živi 1000 godina. Mašala, 1000 godina? To bi bio život. I šta je bilo? To je bilo kad je Bog prvog čovjeka stvorio, Adema. Adem se zvao, dobro se sjećam. Sve mu pružio, vas rahatluk, i pojest, i popit, i ženu mu stvorio. Samo u nekakve jabuke da ne diraju, eto, biva ko to su Božje jabuke. To da ne dira, a drugo je sve njegovom. I šta je bilo? Al ta ženetina navrati Adema da trgaju jabuke. Bog to vidio, gdje neće, jel? Naljutio se i kapak. Nesta rahatluka, nesta svega. I od tada se čovjek pati, živi i mre koji svako drugo hajvanče. Sve zbog te žene. O jebojo, ja, Mateo.